kaniting miso. For the intentions of Reynaldo and Remedios Garcia and family, Marlon and Lourdes Lopez and family, Fatima Songko and family, Dan and Criselda Barre and family, Mona Lisa David, Edner Dean, Evangeline and Angel Bondo, Mother Mary Agustin Cruz OP and community, Sister Remy Pangan OP, Sister Socorro Lucero OP and community, Kenneth Ray, Luis Marie Opina, Alaisa Mansokani, Luis Lerit and their families, Nida Di Marukot and family, Gonzalez family, Edovigis C. Mendoza and family, Victor and Erlinda Tiglao and family, Jojit Manarang and family, Gia Canlapan and family, Joel and Mary Ann Obaldo and family, June and Juditas Gutierrez and family, Lorne Soriano and family, Crisanto and Paz Anunciacion and family, Fidel and Luz Ocampo and family, Ronaldo and Emma Escoto and family, Romulo and Marivic Hernandez and family, Malyari family, Segundo and Rosel Macasiog and family, Canlas family, Romero and Marie Carinan and family, Romy and Bella Samson and family, Rusty and Gina Tongyo and family, Alan and Annalise Santos and family, Edgar and Ethel Menjola and family, Allen and Maylin Gilas and family, Remedios V. Mangaluz and family, Irma Sandico Silva and family, Mirna Supan Quizon and family, for the intentions of the viewers of Misa Tomasino, for the perseverance of the seminarians of Our Lady of Grace Parish, Mabalacat, for the complete healing of Reverend Father Marius P. Roque, R.J. Alonso, Reynaldo V. Opina, Lourdes Perillo, Flores family, for the eternal repose of the souls of Engracio Garcia II and Pasita Guevara Garcia, Crescencio, Pasiencia, Ricardo, Vicente and Raymond Songko, Beatriz Ocampo, Josefina G. David, Martina Manluku, Marian Bondoc, Dante Songko, Moises and Romana David, Avelino Sr. and Leonor David, Honorio David, Crescencio and Victoria Alonso, Jose, Florencia and Enrico Bondoc, Jeremias David, Sister Mary of the Sacred Heart, OP, Reverend Father Lorenzo A. Sarmiento, Reverend Father Benildus Maria P. Maramba, OSB, Reverend Father Francisco C. Mendoza, OP, Elijah T. Tenco, Jane D. Ochenko, Ed Lorenzo Manarang, Cicero A. Gomez, Seminarian John Mat V. Salon, Ofelia A. Sarmiento, Carlos J. Raimundo II, Paulo C. Lozano, Estela G. Lopez, Victoria Santos, Estrelita G. Lansangan, Conchita B. Tolentino, Maria M. Dizon, Eliza de Guzman Cabo. Iabetala naman po, para king kapasalamatan dari Luz Biminda Dungka and family, Mario and Luz Espiritu. Para king kebay tanang Zaira Adriano, para king malagwang kapaldaran dari Raul T. Pajo, Junicio Magbalot Jr. Para king makapasubaling kapag nasandari, Dr. Joshua Elmer and Katrina Dungka and family, Lovely Garcia Dungka, Jonah Elijah P. Dungka, Darren Bermudo and family, Rachel Ann Alfaro, para kang kaladwadari, Rafael and Nancy, Maximo, Ruperto, Orfina, Emiliana, Elmer, Prepedigna, Dominador Jr., Orlando, Conchita, Elenera, Bonifacio, Conrado, Potenciana, Jonathan,
Susan, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Ding mas sponsors tamo po ila Pinlari, Raymond and Nell Sanchez and family, at Luz Viminda Pidongka and family. Pasibayo po maya pagat panapon kehongan kapatad kang Kristo. Kingal doyti pagmasasyan tayo ing Catlung Dominggo ning Pamanyubling Mebie. Panandaman tayo po ing presensya ning ginubusal tamo. At ban maging mabungayo at makapaldugan ing kakatamong pamagmasusi. Agkatanda kayong makisanmetong karing panalangin at pamagkanto. Makyabe tamo po ngeni kim pamagkanto king dalit a pamuklat. Jesus Christ is risen today. Alleluia. Our triumphant holy day. Alleluia. Who did once upon the cross. Alleluia. Suffer to redeem our loss. Hallelujah. Hymns of praise then let us sing. Hallelujah. Unto Christ our heavenly King. Hallelujah. Who endured the cross and grave. Hallelujah. Sinners to redeem and save. Hallelujah. Mititipon tamo, king lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakyagom ning Banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatad, bata mo maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo, isipan tala rin kaya katamong kasalanan, pagsisyantala at panyawad talang tawad, king Ginong Dios. Iyagkastangin ning miyag na nagnan, ing kapanisyan, magkumpisal Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapu ko ka Santa Mariang Kapilanmang Virhen, karing sablang anghel, lampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. King Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana, king Bie Alananga. Amen. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin.
Upay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tamo. O igpaming at subanwa, pagmulaning sa belang katutuan, misan ing meto nga balayan at tsuking karalumduman, may kiramdam ya king kekang amano at tikyane ing kekang anak, kabang mibabangon yang ibat king kutkutan. Pakiramdaman mo ing panalangin na niting bayong bayit abalayan, at pasiknangan me ing kekang Santa Iglesia, ban apakibatana ing house mo. Mibangon kesana at makalwal king sala ning aldo, ban makatalakad king kekang arapan, angga king munag ning alang angga. Itinganadwan mi king kapamilatarang Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat king libro ning dapat daring apostol. Nga ng Pedro karing tao, ing Diyos ng Abraham, Isaac, Jacob,
ating Diyos ding kekatang pipumpunan, yung pepaligaya king talasuyo ng Yesus. Dapot, ikayo ing peparakap keya at kaybat sikwilye. Kingarapan ng Pilato, bistaman burineng ipabulos, Pilato. Banalya at mayap, dapot sikwilye at melawos yung inawad kang Pilato. Antimong dapat ng mayap kaya kayo. Ing pangabulos na ning metong amekamate tao, samantalang ing panibatanan ning bie, yeying pepapateyo. Makanyan man, pepasublan niyeng miye ning Diyos, at inggil kaniti, ikamiring babye, patutu. Ngeni kapatad, balo ko kung ikayo at dingke kayong mamuntukan, eyo tune balo, ing sablang depatanyo kang Jesus. Makanya ng birian metopad ning Diyos, itang pepaulana ng makapauna. Inyang king kapamilatan daring sablang propeta, sinabi na king ing kayang Kristo dumalan niyang kasakitan. Inyangeni, sumisi kayo at magbalik loob king Diyos, ban luminis kayo at mipatawalan la ring kekong kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Lunusan mo kesana o Ginoo. Lunusan mo ko sana o Ginoo. Pakibatan mo ko sana, o Diyos ang makatuliran, neng keka daralong ko, king kaligaligan iligtas mo ko. Lunusan mo ko at pakibatan ing dalangin ko. Lunusan mo kesana o Ginoo. Ganakan nyo king makapagmulala ing dapat ning Ginoo, karing tapat keya. Pakiramdaman ako ning Ginoo, potang keya, mamaus ko. Lunusan mo kesana o Ginoo. Dingdakal karelang kukutang, nino ing makayabye kanwanan ke katamo. Lunusan mo kesana o Ginoo, ing lalong maragul atula, pagkalob mo king puso ko. Lunusan mo kesana o Ginoo. Payapa kong magkera at agad-agad mipapatudtud ko, uling ika mong bukudo Ginoo, ing makaibye kapanatagan king lub ko. Lunusan mo kesana o Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat, San Juan. Pakamalan kong anak, susulat ko itike kayo, ban kayo mikasala. Dapot nung ating mikasala ke kayo, ating tamong talapamilatan kingigpa. Ing talapamilatan ya Yeso Kristo, ing talapamilatan ae mangabiran. Uling Yeso Kristo mismo, yaing menatbus karing kasalanan tamo, at aliwa mo karing kasalanan tamo, nune pati na karing kasalanan dading sablang tao. Balo tamo king akikilala tayo ing Diyos, nung tutuparan tala ring keyang kautusan, ing sasabing balo ke, dapot enalapamintuan ding keyang utos. Iti malaramya at alayo keya ing katutuan. Dapot ing tutupad karing amano na ning Diyos, ganap na ing lugod na king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia,
Ginong Jesus, gawan mong malino ring amano mo kaya kami. Palablaban mo king lugod ding puso mi, potang pakisabyan mo kami. Hallelujah, 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 Ing Ginoo manatili ake kayo. At keko antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya keko o Ginoo. Dingadwang alagad beli tara ing milyari king dalan papunta Emmaus at nung makanano reng akilala ing Ginoo inyang pemiraso ne ing tinape. Kabang babalita ra iti kabudabudi Jesus mismo at suya busalda nga nakarela. Ing kapayapan manatili ake kayo. Dapat may ngatakutan la at may ngilabot uling balara multuya ing akakit da. Inya nga ng Jesus karela, bakit magugulo kayo at mikakuno? Lawan nyo la rin ka na akong gamat at bitis, at kilalanan nyo king ako at alang aliwa. Salatan nyo ko ba yung akit? Alayang laman at butol ing multo, dapat atin ko antimo ing akakit yu. At pangasabi na niti pepakit na la karela, ring gamat na at bitis. Ela pamurin maniwala, uli na ning maraguldang tula at pangasdan. Inyakitang nakarela, atin kayong nanumang apangan kete, dininandeng kapirasong ning nang ayasan, kinwane iti at pengane king akakit da. Kibat nanita nga nakarela, ing amanwan ko kanitang kayabe yuko pa, yapin ini. Kailangan ing matupad, ing sablang may sulat tungkol kanako, king batas ng Moises, karing libro daring propeta at karing dalit. Kanita biklat nala pamiisip, barong aintindyan ding kasulatan, at sinabi na karela, anti kanini ing makasulat, kailangan niyang dumalan kasakitan ng Kristo, at subliyang miye king Catlung aldo, at king lagyuna ing pamanyisi at kapatawaran ding kasalanan, sukat mi panaral karing sablang bansa, magmula keti Jerusalem, ikayo ring testigo, kareting sablang bage. Ing mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. Bisa na daw po at inggo po nga encounter ameto nga taong ali katoliko. Sinabi na kanako, in po kanong Holy Eucharist, in po kanong consecrated host, it is just a mere symbol of Jesus Christ. Simboluya mo po kano itang hostya na may consecrate, tatanggapan tamo, potang mag-communion tamo. Simboluya mo po kano, sabi na. Aga nakakapuyin ka na kung pegaralan king theology, sasabihan na po ning Council of Trent, Council of Trento, that he who says that the Holy Eucharist is not the real presence of Jesus Christ, let him be anathema. The word anathema means let him be condemned. Condemned, no? So nung nino kano inge maniwala king real presence ng Jesus, king blessed sacrament, that person will be condemned according to the Council of Trent. Ita pong tatanggapan tamo po tang communion, tang hostya, may konsagra. It is not an ordinary biscuit. It is not an ordinary bread, but it is the real presence of Jesus. And when you say real presence, there is the humanity, the soul, and the divinity of Jesus Christ. At siya po ka rin kayang pangatao, ing kayang kaladwa, at ing kayang panga-Diyos. So you cannot deny that. How could that be? Makanano pong milyari ita?
through the consecration or what we call consecratory prayer, atin tamo pong ausa na epiklesis. Epiklesis is the Greek word which means the coming down of the Holy Spirit. Kaya po ta pong mag-consecration, pakiramdaman niya pong masalese yung sabyanan ng pari. Ne? Sabi na, iparalaming banal na Espiritu, ban gawa na lang katawan at daya, iting tinapin. Chupuking consecration prayer, sasabyana po ng consecration prayer, in epiklesis, ulinita pagparalampumi pabanalan mo lasan rin ayin, king espiritu mo, para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. So that is what we call epiklesis. Whether we like it or not, during that part of consecration, the Holy Spirit will come down. Alitaya po akakit. Ne po, kapatad. Alitaya po akakit. Kaya nga po, Spirit Holy Spirit, we cannot see it. But whether we like it or not, it is coming down during consecration. And what is happening? There is what we call transubstantiation. Transubstantiation, change in substance. Ne? Change in substance. From an ordinary bread and an ordinary wine, it will be transformed into the real body and blood of our Lord Jesus Christ. So maging katawan at daya na nga pong Ginoo. Kaya nga po itamo during consecration, sisiklod tamo. Sisiklod tamo, etamo luluklok, sisiklod. Bakit po uling sa sambantaya ing katawan at daya ning ginutamong Heso Kristo? That's the reason why we kneel down during consecration. And my dear friends, what is happening in the Eucharist? We make present. We make present. Nano po may make present tamo during consecration, during Holy Eucharist? What happened during the Last Supper? Jesus broke the bread. Jesus gave the chalice to His disciples. We make present. Pagsasangayon sa Tagalog. Hindi po pagsasadula, no? Hindi pagsasadula. Kasi kapag sinabi mong pagsasadula, para bang nagro-role-playing ka lang. No? Hindi po siya pagsasadula, kundi pagsasangayon. And when you say pagsasangayon, we make present what happened, nangyayari ngayon. So, that is happening during consecration, my dear friends. That's why an ordinary bread will be transformed into the real body of Christ, and that is the real presence of Jesus. In the gospel that we heard today, it is the continuation of the gospel on the road to Emmaus, no? What happened in the road to Emmaus? And what is Emmaus, or where is Emmaus? Balo tamo po itang istorya king ebanghelyo ng San Lucas, inyang dingadwang alagad na ningapong Ginoo, maglakad-laking dalan papunta Emmaus, pisasabyan datang milyari tungkol kingapong Ginoo, may kiyagnan niya karela Jesus king pamaglakad. But they were not able to recognize Jesus because their eyes were closed and their minds were closed. Makasarado la mata, makasarado la isip, kaya ang baski kaya bedaneng maglakad nga pong ginuking dalan, ede pa rin po re-recognize. Ede pa rin po re-recognize. At kapilan de po recognize Jesus. They were able to recognize Jesus during the breaking of the bread. During the breaking of the bread. And what is that breaking of the bread all about, my dear friends? That breaking of the bread is no other than the Holy Eucharist. Isn't it? During Holy Eucharist, we break the bread and we share the bread to everyone. When you say breaking, tayo buring daramdaman yan We do not want to hear that word broken. Broken-hearted. Sino ba naman dito ang gustong ma-broken-hearted? Siyempre, wala. Because when there is breaking, there is pain, right? Potang atin pong mabibreak, ating masakit. Potang may breaking boyfriend ng pong may girlfriend, that's painful. Potang ing metong kaluguran, pagtaksilaning kaluguran na, it will be broken, the broken friendship. No? Kapag ang isang kaibigan, trinaydor ang kanyang kaibigan, that is what we call broken friendship. Masakit, di ba? But in the Eucharist, there is also what we call breaking. And that breaking, my dear friends, is different from the painful breaking. Because there is breaking in order for us to have
Sharing. Di ba? Kung walang breaking of the bread sa banal na Eucharistia, walang ibabahagi sa mga tao. If there's no breaking in the Eucharist, there would be no sharing. And sharing, my dear friends, is an act of loving. Sharing is an act of loving. Kapag nagbabahagi ka sa ibang tao, ibig sabihin yung taong binabahagian mo o yung taong binibigyan mo ay minamahal mo. Di ba? May ngari mo po ang mamanganta mo pong pizza. Yung pizza, may ayiliwaya shape yung pizza, ating mabilog, ating square ngayon nung munta kaking yellow cab. Yung pizza, nung eme i-break, nung eme pitnan, eme agisan. At nung eme pitnan, eme apamye karingke kang kaluguran. Kailangan meng pitnan. Yung pizza, ban kanita apamye me, ada keme karingke kang kaluguran, banta ikayungan makapangan kayo. And that is what is happening in the Eucharist. We break the bread so that all of us can receive, can share the body of Jesus Christ. We partake the body of Jesus Christ. And when there is sharing, there is loving, there is giving, there is loving, my dear friends. So, in the gospel today, they were able to recognize Jesus through the breaking of the bread. My dear friends, in the Holy Eucharist, we can also recognize Jesus. We cannot say that the Holy Eucharist is just a mere symbol. No, it's not a symbol, my dear friends, but it is the real presence. Pag sa sangayon, we make present. What happened during the Last Supper, we make present. That is why we should give our respect, our adoration to the Holy Eucharist. Because the Holy Eucharist, since it is a sacrament of giving and loving, it is the highest expression of love. Akit may karin ng pamamye. O, di ba? Yung pari, ding kaya katamo pong EMDC, i-distribute do kaya kayo ding ostia, consecrated. I-distribute nila po kaya kayo. Nanong aus kanita, sharing, giving. Why do we share to you the body of Christ? Because we love you. The Holy Eucharist is the highest expression of love. The Holy Eucharist is the highest expression of love. Why? Because Jesus gave His body and His blood to us in order for us to partake. Banta atin tamong kanan. At karin akit taya ing kayang presensya. Manano na sanang mi dinan tamong maragula debosyon at lugod king banal Eucharistia anong no karin akakatagmo taya ing ginutang Jesus. May buklat ta sana mata, may buklat ta sana isip at puso. Kalupa da rin ng alagad, ban kanita, akit tamo, nung nano yung tatanggapan tamo. Amen. Talakad ta po. Sasalpan tayo ko. King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli upayan ning banalay Espiritu, mibait ka Santa Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king Catlung Dominggo ning Mebie, pepaytas yabanwo makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum karing mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santos, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king bie alananga. Amen. Kaya bening Ginong Jesus, busal tamo, manalangin ta kaya at nga tamong sumabi, Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ulitan tayo po. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginu, pagkulabon mong sala retang makibalo keka, busdan mong makaramdam la kang Apostol Pedro at king kayang iglesia, kabang patutula king Pamanyubling Mebie, inya ngaming manalangin. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginu, patawaran mo ring mabibiyeking pamikasala, bustan mong makiramdam la king Apostol mong Juan at king kayang iglesia, samantalang tutururo ring kekang kautusan.
Inya ngaming manalangin. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman muing panalangin mi. Ginoo, pagdalamong tetagandetang masisiralog. Bustan mong makiramdam la karingalagad ning Emmaus at kingke kang iglesia kabang sa salitara nung makananura kang akatabmo. Inya ngaming manalangin. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman muing panalangin mi. Ginoo, manatili ka busal mi, ake kang balayan. Bustan mong makiramdam ke king makasulat, king Biblia, dikil ke ka, at bustan mong amunan na kami ning ke kang amano. Inya ngaming manalangin. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman muing panalangin mi. Ginoo, manatili kang kayabering sablang pakamalan at ipanalangin mi, pakiramdaman me ingke kang iglesia, kabang panalangin nala, inya ngaming manalangin. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman muing panalangin mi. Ngenia doon tamo yung sarili tang kapagnasan. Inya ngaming manalangin. Ginoo ning ligaya, pakiramdaman muing panalangin mi. King kasalpantayanan at kapanaligan, manalangin kay Keka o Ginoo. Bustan mong sumulong kay King Biemu at lugod ngenit manggaman King Alananga. Amen. Puri ka, Ginong Diyos, ning beto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggap miya ing tinape, ayam pang mi keka, tinape bunga ning gabun. Sablang dapat pagkapagnasan. Puri ka, Ginong Diyos, ning beto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggap miya iting alak, ayam pang mi keka. Lakibat karing ubas. Ipuri ay Diyos kapilanman, ulining iyong kayapan. Ibetala kayo ding aining gamatamu, bingke katong sablang dapat at kapagnasan. Puri yaing Diyos kapilanman, uli ning keyang kayapan, ibyeta na kaya rin ning gamat tamo, dingke katang sablang dapat at kapag nasan manalangin kayo, kapatad, baning kakwat, kaya kayong daon, matanggap la harapaning Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapane saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapurit kaligayan ning kayang lagyo, king kaya katang kasaplala at ni mabilog ng Santa Iglesia. O paming miglalang, tanggapan mo reting regalong ibat king kaya kang Santa Iglesia, ing maragulatulang pigkalub mo kaya kami mirasana king kayang kaganapan karing banwa.
Ipagkalob mo iti king kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natiliya kaya kayo. At keko antimurin. Yat nayo rin puso yo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan taya, ing ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kamparati at numan karinoig pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula kaniting panahon na ning Pamanyubling Mebie, inyay Kristo meging sakripisyo paskwal miya. Ya pamuri ning kaya kaming pari, ing kaya kaming talapamilatan, aparating para king kapakanan mi. I Kristo ya ing biktima na mate kapilan man, ing kordero amisan mete na mabibiyaya manggaman king alananga. Ing tula na ning Pamanyubling Mebie, babayo na ing mabilog gayatu, kabang ding sablang koro ring anghel karing banwa, daralit da ing kekang ligaya, layon makiyabe kami kingalang tuknang dang pamamiya kapurian keka at ngaming kakanta. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibataning sablang kabanalan, uli nanita pagparalampumi, pabanalan wala sana retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya kaya ka, piraso ne at binyane karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan iti ikayungan at kananye, itiyaing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kibat na ningapunan, kinuha na ing kalis, pasibayo yang pepasalamat keka, at binyene ing kalis karing kayang disipulo at ngana, tanggapan iti ikayungan at minum kayo kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo
Inyang ini gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubling ng Mebie ning anak mo, darawon mi keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami, anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganapya king lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, i Florentino, ing kaya kaming Obispo, i Pasiano, ing kaya kaming Obispo Emerito, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo ngan sana, king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Birhena ing Doning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang banala esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, kambe ng Santo Domingo de Guzman, Santo Tomas de Aquino, San Antonio de Padua, ding anggang Dominikanong santo at santa, at ding Tomasinong martir, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabanan ning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesukristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutukagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman, king alananga. Ngeni manalangin tamong mitnong kapanaligan at lugod king igpa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasawpanan ning kaya kang pakalulu parati kang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambena ning maligayang kapanaligan king panyatang ng Hesukristong kaya kaming talapangabos. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman.
O Ginoming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko yung babye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. No nelawan mo yung kasalpantayanan na ning kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at mag-ari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili asan ang kapilanman kaya kayo. At keko ang timuri. Bakit tamo po ngeni, ing may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po, kaya kayo ngan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. O ining kordero ng Diyos, o ining milalako king kasalanan na ning yato, mapalad laring mayayaos king apuna na ning kordero. Ginoo, eko matampan tanggap keko, dapat yagkat smiyang amano mo, kumayap na ako. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. I know He lives as He has promised. For me He's risen that from fear I may be free. Not even death can separate me from Him whose love and might remain in me. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. For I have seen and touched Him risen,
To all the world will I proclaim His majesty. With joy I sing to tell His story, that in our hearts may live His memory. In my heart I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. And all the earth shall bow before Him. His blessed name all will adore on bended knee. His truth shall reign, so shall His justice. In Christ my Savior let all glory be. In my heart I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. In my heart I know my Savior lives. In His glory, in His new life we partake. Siklawod tamo po. Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manwalo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo keng salansang king dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamua mumikeko king lupigan ne saning Diyos, at ika prinsipe ning ehersitos ning banwo, king payang tinggap mo king Diyos. Patulandungan me king infierno i Satanas, pati na ring aliwang mga rawak ay espiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasirandaring kaladwo. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Orasyo Imperata. O mapakmakalulu ampong mapagmalasakit ay igpami, lalapit kami keko kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, amigdalang dakal a kasakitan kaya kami at meka mateno karing dakal a tao. Adwan mi ngeni keko ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo loring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi loring pekapun ming pambansa at lokal. Ban mamili at sali lamo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan muing sablang pa magkapilit mi ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi loring Dr. Narcis at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasulyulo karing masakit kambening belwan at masabol. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding saririra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi loretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo loretang lilingap karelo,
Pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkala mo kaya kami ingrasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong biye at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na hinduning Diyos, mo sana pisawiling aklasmi, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Induning Divina Gracia, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Padre Pio, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, talakad tamo po. Manalangin tamo. O igpaming malugod, balikdan meng mitmong ganaka, ingke kang balayan, at kapamilatan dareting misteryo na ning Pasko ay idala mo kes sana, king ligaya na ning Pamanyubling Mebie. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Amen. Ing Ginoo, manatili ake kayo. At keko At antimori. bendisyonan na kayo ning malugod at mayupayang Ginong Diyos, ingigpa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daon na ume kayo king kapayapan. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya. Go and tell every nation, Alleluia. Christ our Savior is risen, Alleluia. Lift our voices in praise, through His love we are saved. Christ is risen, Alleluia. Thanks be to God, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Go and tell every nation, Alleluia. Christ our Savior is risen, Alleluia. Lift our voices in praise, through His love we are saved. Christ is risen, Alleluia. Thanks be to God, Alleluia. Alleluia, Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami
Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. The grand horizon, 500 years of faith, grateful today. we bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Not allow this drop of blood to be shed if we can solve this problem peacefully. That would be the best. Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. Beside the world today will come to believe is the love we have for one another. We bear the gift of mission. Mercy, compassion, justice, and peace. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, faithful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, God.